Emva kokuthi sibhale ngodaba lwentokazi yase PMB yakwaMchunu yagcina sidlungulwa ngapha eMkhanya kude eMtuba emva kokuthi thenjiswa umsebenzi sabe sesithunyelelwa ngenye intokazi yakwaButhelezi kwaHlabisa nayo eyathenjiswa umsebenzi ngo-2022 February yathenjiswa umsebenzi ngenye insizwa yala eRichards Bay empeleni empangeni eNgwelezana. Nayo lentokazi yakwaHlabisa esencane nje inane enganeke yona ithi yapost egroupini yakwaHlabisa lezansi KZN kwaHlabisa ithi yaposta egroupini yakwaHlabisa yathi icelwa na ukufunisa umsebenzi yabhala ithi kwathi intambama nje yayisithola uinbox ibhalelwa ngenye insizwa eyibiza ngoSandile Makhoba kuFacebook. Ithi ke lensizwa ngibone la egroupini ungathi ufuna umsebenzi ungathengisa nesitolo mina ngisengwelezana nginesitolo so ngisanda usisi lo ekade ngidayisela uhambile. Ithi ke lentokazi impela ngingathengisa ayikho inkinga ngakujabulela lokho bakhuluma ncanti kwakula kuluyibili. Ithi lentokazi bese ethi lo bhuti ngithanda ngifisa sengathi ungaqala manje I mean ungaqala noma kusasa yabona. Ithi lentokazi ke izoshawa imali yokugibela ngoba imali yokugibela ingazi ithole ngomgqibelo bese lo bhuti ayikho inkinga ikhona ingane ezokwazi ukubamba lo 2 days. Uthi ke ngolwesihlanu aphinda abhale lo bhuti ku-inbox ukuthi kusasa useza yini uthi lo sisi ngisho ukuthi hayi ngizoza ngomgqibelo noma kanjani. Bese ukuthi late ngalo lwesihlanu cishe la ngo-9-10 ebusuku uthi lo sisi ngiphinde ngithola omunye inbox wensizwa eyathi ihlala eNgwelezane khona ngapha empangeni eyathi ihlala eNgwelezane yangincoma nje yathi ngimuhle ngingwakuphi nendawo yabona yathi iyangithanda yabona. Uthi lo sisi hayi ngavele ngangayinaka nje ngoba vele uinbox mninganyana kodwa ngaqala ngathi uyiphendula ngagcina ngangayinaka. Bese kuthi ngomgqibelo ebese gibela ke lo sisi esuke kaHlabisa eyempangeni. Lensizwa yathi mawususempangeni ebese uyangifonela ekseni nje mawufika nje empangeni bese uyangifonela. Lensizwa eyibiza ngoSandile Makhoba okuyiyona ezoqasha lo sisi ukuthi adayise isitolo sakhe. Uthi ulisisi waButhelezi nangempela imali wayithatha endodeni yakhe egibela ngoba kubo uthi umama wakhe wayengenayo yathi indoda ayi ngizoba nangu lesihlanu ntambama imali so kusho ukuthi ungazohambe ngomgqibelo ntambama I mean ungazohambe ngomgqibelo ekseni. Nangempela ke wagibela lo sisi ngomgqibelo ekseni wafika empangeni wayesiyafona efonela le ndoda okuyiyona ethe izomqasha yosebenza isitolo sayo. Uma efika eyifonela le ndoda bese ethi uyazi sengise empangeni ibisithi le ndoda uyazi my sister uyazi dadewethu nginenkinga la ekseni bangifonelile emsebenzini ngathi bekushoda so ngisemsebenzini njengamanje angazi noma ungangilinda ngizophuma ngo4 angazi noma ungangilinda yini kuze kushaya u4. Ethi lo sisi ngizolinda ngoba phela ayikho into engizoyenza ayasebenza. Uthi lo sisi ke ngifuna indawo yokuhlala ke ngihlale ke la edolobheni empangeni ngihlale ukuthi kuze kushaya u4 ke
uthi nendoda yami iyafona iyabuza ukuthi sengihambe kanjani ngiyichazela. Uthi bese kuthi ngo4 bese ngimfonela futhi lo bhuti bese ethi hayi khulileka dadewethu sengizoshayisa. Hayi kushaya u5. Uthi lo bhuti bese ethi ephinde phone uthi lo sisi ngiphinde ngifone. Siswabuthelezi lo osuka kwaHlabisa. Uthi ngiphinde ngifonele lo Sandile Makhoba. Ngimbuza ukuthi akakaphumi ngoba uthe uzophuma ngo4 kodwa seku5 manje. Ebese ethi lo bhuti uyazini sisi wami ngicela uvele ugibele uye eNgwelezane esitolo sakwa angazi noma ngase uzomtshena udriver bekuhlisa esitolo kwaButhelezi angazi noma kusesitolo kwaButhelezi noma kuphi kodwa nje wasichaza isitolo lesi nesitophi sakhona. Uthi-ke lo sisi ayi ngihambe ngiye rank ngifike ngibuza imoto eziyeNgwelezane ezongibeka esitolo kwaButhelezi angazi noma kusesitolo kwaButhelezi noma kuphi. Uthi lo sisi ngigibele mangifika nasi vele lesitolo ngiyasibona. Nasi isitolo ngiyasibona khona eNgwelezane bese bethe driver akayi nasi lesitopho ukuthuze wehla kusona. Uthi ngehle lo sisi sengabo 5 ngithola umunye ugogo odayisaya amakinati nani odayisa nje khona la. Uthi bese ngehla ngihlala eduze kwetshe nje lalikhona lapho. Uthi ngihlale mangithi ngiyamfonela lo bhuti ayisangeni inamba. Uthi lo sisi nesoka lakhe manje liyafona. Uthi nje ngivele ngibone ukuthi cha kushuthi lento ibingekho ibivele ingekho lento. Uthi bese kuthi angikhale. Uthi nje sengiyakahle kahle sekuthi angikhale njoba ngihlela. Kushaya u6, kushaya u7. Uthi manje kuthi angikhulume nalogogo ngiyamsaba naye uthi nje uthi wathi sahlezi kanjalo kwabe sekuqhamuka enye insizwa. Yafika yambingelela yathi sawubona wavuma lo sisi kodwa manje uvuma ngokwenyanya. Uthi lensizwa besithi hawu wena usiyena usibanibani emva kokuthi lo sisi evume ngokunyanya. Ithi lensizwa hawu yini ngathi uyinyanya nje pho wena usiyena usibanibani. Uthi lo sisi bese ngithi nginguye. Uthi kodwa bese ngixaka ukuthi lensizwa ngazi kanjani. Bese ivele ithi lensizwa hayi kulungile ukuthi ngushiye ihambe. Uthi mangibuyisa umqondo lo sisi lensizwa ngazi ukuthi ngeke ngakhuluma la ku Facebook. Uthi mangingena ku inbox ngichecka i-profile picture ya lensizwa eke yang inboxa late ngolosihlanu ngayizolo ebusuku yathi ngimuhle nani yathi ngiyaseNgwelezane hawu yiyo lesuka la. Uthi mayisisukile uthi bese uthi lo sisi sekuthi angikhale mayisisukile lensizwa bese ngifonela lo Sandile Makhoba ke manje lo uthi alingeni ucingo kuze kuthi uthi lo sisi bese ngivele ngidecide ngiyokhuluma nalisalukazi uthi lesisalukazi bese sithi lesi sidayisa la bese sithi ngane yami lokhu ufike ngo5 la uhlezi lapho yini kwenze njani ulindeni ngoba sengiyahamba mina siyaqoqa isalukazi. Uthi lo sisi ngivele ngikhale lo sisi waHlabisa kwaButhelezi uthi ngivele ngikhale ngikhulume naye ugogo lo ngimtshene ukuthi ngivele ngimdlalele sonke istory. Evele ethi lo gogo wapi lo Sandile Makhoba othe uzala ngoba asimazi uSandile Makhoba thina la. Uthi lo sisi ngivele ngihambe nesalukazi lesalukazi sikumnyumzwa kwaLanga khona lapha ngaseNgwelezane. Uthi ngifike ngihlale singinika amanzi isalukazi sithi angigeze singinikeze indawo yokulala. Uthi mase ngifonela lo bhuti bese iyangena inamba lokuthu uSandile Makhoba lo okuyiyena bengize ngaye la. Uthi mangimfonela lo bhuti evele lo bhuti ayi wena unginyanyise kabi wena ngithe ngidlula lapho ngakubona umi nenye insizwa kushuthi uyisifebe. Uthi lo sisi ngavele ngamthuka ke lo bhuti ngamthuka emva lokho ngamblock. Ngafonela ekhaya ngabachazela sonke istory ngalala ngavuka ekseni ngabuyela kwaHlabisa. Uthi ke walala wavuka ekseni wabuyela kubo kwaHlabisa.
So ke sathi masilibhala lolu daba abantu abaningi bathi hayi lo bhuti okuyiyena wafika wazobingelela lo sisi owayekade emncoma ethi muhle uye lo wayibiza ngoSandile Makhoba. So wasinda ke lo sisi kanjalo uthi nje usaye kuyimanje uyafonelana nalogogo lo okuyiyena uyafonelana nalogogo okuyiyena alala kuyena. So ke it's very dangerous lento okufuna umsebenzi ku Facebook, but abanye bayawuthola. So it's a matter of being observant ngoba once wakhombisa ukufuna umsebenzi ku Facebook vele umuntu uzoqhamuka ngalelo nxeba and uyawufuna vele umsebenzi and imisebenzi ayikho nje manje. Umuntu uzoqhamuka ngalelo nxeba asebenzise lelo nxeba akugile, mhlambe kwesinye isikhathi ube nebhadi ushone as abantu beshona nje. Thank you.